na vlast. Milovane, pola minuta. Božidar Maljković da prestane sa sumanutim idejama i predlozima iz kafića, sa gomilom besposličara, sa sumanutim predlozima da se menjaju znamenitosti od 50 godina kao što su Hala Pionir, kao što je Hala Sport. Ne, to ne može. Dakle, veliki trener, kapa dole, njegovo je da ide da pronađe angažman, a ne da kuka kako ga niko neće. Dule Vujošević, bolestan, šećer, ne vidi, preuzeo je Limož. To je pod 1. Pod 2, da se zahvalim svim onim ljudima koji nas sreću, koji nas pozdravljaju, koji nam daju podršku, svima vama koji nas gledate i koji nas podržavate putem mailova, putem društvenih mreža, putem TV ekrana. Nažalost, ja ne vidim da će ovdje išta biti bolje u narednih 5 godina. To je moja možda neka pesimistička prognoza. Dok god je Hristijan jedinica mere za stanje srpskog društva, Srbija nema čemu da se nada. Ostali smo dužni saučešće porodice.